Dobro večer. Vidio sam vaš oglas za kombinovanu lovačku pušku. Da vas pitam, da li znate možda koja je tačna oznaka? Ne piše tamo. Mislim da ne piše, našao sam nešto kao CPLUH brod, ali to je vjerojatno oznaka broda nekog. Pitaj o Star Trek budalo. Pa ne pitam, pošto me vrlo zanima ta lovačka puška, pošto često idem u lov tamo na jezero, pa tu pecam malo. I treba mi neka dobra puška, no, sa ali uranak je čoveče. Ja sam mislio da nećete spavati sada. Pa uranak, Srbija do Tokija. Pa ne, uranak je, no, niko ne spava sada. Pita ga ima dozvolu za to. Ovdje piše 1500 eura, pa pitaj koliko je ljudi ubio, pitaj koliko je ljudi ubio. Da se malo snizi. Pa ne, pitaj o Star Trek, majmune. 1200 eura sad. Koji je na ranku, pitaj ga. Pitaj koji je u top 15, u top 15 pitaj ga. Puška, da li ima neki skin? Koji je na ranku? Da li ima skin? Da li izgleda nekako ono? Pa vidim ovdje malo je izgrebano, to vjerojatno nije Factory New. Znači izgrebano je malo ovdje, vidim, kod cevi, ispod cevi, vjerovatno ste snimali onu seriju pa ono bilo puče, puška. Vidim ono, ima ovdje, sad nisam siguran, ispod puške vidim neke sranje, jel to možda naziv za pušku? Pa na hal oglasi. Na hal oglasi. Kako? Pitaj ga koji je Pa to je za zaštitu moju. Pitaj ga koji je na ranku, majmune. Ako ne bude Pitaj ga u baš top tu 15. nešto, ako Pitaj ne ga budemo u se top dogovorili 15. lepo da ne bude nešto. Ti u top 15 biti. A sad je Ma kod jare, mene Zoran dan, više stvari, ugacio kod mene je telefon, sad zajebi. 7 sati popodne. Kako? Ne, znate možda gdje je Prijepolje? Na tu Kragujevac. Ja sam tu blizu Kučačka. Oko Čačke, ja. Da, oko ime Čačka, tu Čačkamo nos. Pitaj ga koji je na ranku, molim. Pitaj ga u top 15, idiote. Jebem te usta. A ti si glup kukurac, ja najbolje zjebam.